Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chira bisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Wanshuma ligabano shara Grace to chebono botukenga kena gukwalgania SMS ya mangana maya nyaro kumanyikati ali to abereto gukwalgania kurose mambia yalenge ntambe kachense chigabano chebono margoba litukaligale Ijumaa egesero Ijumaa sariki sano nebere mutinyo gatana limo omwaka bwekiri bubere na meronge bere nene na manga yabereka okolekana manga gendete okolekana nyirabono etimwe yamo yabasaye akorwa ase county ya Kisii niko bachakire sabali yabo gochiali ase county ya Nairobi elikumuligia umuwaziri w'egisemi Ezekiel Mbakimacho gukolengana nekyombe kyose nabwatani yabo niko bateberuna nigengaki omugose umuwaziri Machagua nkoli yekero kyobo governor nyuma ya county ya Kisii babete bakomokonya sense mu campaign komuhobolende kolende bateberuna maiga y'umuwaziri gwekirania ase kerokyo igo arokane ko yombia usekoba ombia bona bachakire sabali yabo gochi Nairobi ekerenga no kumurigi umuwaziri w'egisemi Ezekiel Mbakimacho gwanyare ko bayimерemo nengana turamurikira umwancho murigire ase margoba yabono nabo igo ndochigosanga mange alibona agenderete kolekana ime na isiko yorogongo rogusi sayo menanda mange nabo kondra kutubwati gwetene semeli mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igensemeli ya YouTube Ndizi TV tubase kweba kutubwati gwetera se website yetu na utambe www.ndizitv.net onyale konyara ya munenda mange litokubwatira nero gwetera somo no bwimanyiririo igakuru kwa lide mose kero klipetu nira mukira akone kichibi chamuri gwachikirire asenchire bwenete mangana yo asenchira yoko ya chuta Governo leadership that is coming into power closely no MCA chitaye chimwateba norba wetana binde byosiga iga ebigo ikirana omwemsinero go budget abaonchorie kurwa se chiro ya nyantura go imenye county ya Kisii nigo bakorobo chori na go choro bura ikonyaro go kiranyo bokore na kubuli go bwatirane amo no MCA bwensemeyo. And the Ethics and Anti-Corruption Commission has commenced investigation with the main purpose of, first of all, finding out how that property could have been allocated to private developers. Ekyombe kyo gutuko bukurumya muno bosali yesisino gya chakiro butukia sendemero yechi milioni chiminya yaonetigwa se county ya Nairobi ochiase ekyombe kya Nairobi Water Sewerage Company. Tumekatazwa hata kuingia kwa factory. Tunataka kutoa ujumbe kwamba leo hakuna kahawa tutauza. Abalimi beka wakurwa sensemo ya Kirinyaga nigo bakorokorobekana litukulia ro kwamerelio boteni nibo base kawa na gotebuna maligo chikonie kawa gochiase ensemeyo. Asa yomunanda mange saranso kibono tumenya senchera yoboye kiranure terane nchenkoro kwa Vincent Onyancha.
asa bange nigo ekro bagotarra borwaire bakubairira mauga bunenchire yemo yokonyara kobarokyo borembe nobwenchani nabo abange gusima kabara mauga chinka chiabo bunenchire mo yokonyara koleto botereru ngakiyo moroso nabo igo koleto muchenga senka na korobe chinkoro chiabo nemono ekero obube bororo timatina asole ekero monta gusime mauga senka ningi yakonyara gokonya umurikito Josephat Amisi ni gatarera omusawo yomo kuritinsemo cha Kyogoro oyu asare agote gusimeka mauga nege ntoke komogoke mono kolenda sere na sikia gusimeka mauga robocho rwa senchira yoboime Yataro ya itoni ganyara kobe gotoikia se kenyorugia kamagwe gotoka somo cha Kyogoro ase tomera na amonere Moses Asimba uyore omosimeki bwa mauga ao interest yani ko rundo musinini actually no musini bwa takasaiga na nyite gusimeka simeka utateka na manye tenga ninga nyite binde na bwa kanyoru ngo simeka binyoruga tateka bona rende dio tarabo moneno be independent butu ale nyumba yao wasimeka after some time kwao kwa ende bili parua wacho wati ginte bili wane kerona wairu mundo monene kana tori family na dina jitaka nyanga egente kinkeri meyane so because compound yana na leko rorere nchafu na leko take itapuga timote itapuga timauga so ngachako interest kanya kukina igo nganyora na chake bono gutwara interest yuko kwa mauga na ko yasimeka na ko ya nacha na ko ya propagate na ko ya nacha paka bunangiritisha mamincha na bali mibande ba mauga nigo Asimba gutumanya tacheti keraskia montonde bwensilio komanya amalieta ya mauga kurende obumanyi bwaye nigo banyare ko komwenekeria komanya amalieta ya mauga ao Gini kisijagie Bogenia, this is a Bogenia. Bogenia. This is a Coroton, I story saranste. So this is a Coroton. Elinde, this one. Kuro Egyptian star. Very kuro. This one is called the Fuchsia. The Fuchsia. Oh no, tanda no I say pelinoka this palm. No maga yawe ne palm. English IV. Iko krembo so mutina bako krembo none se wo ya hivi asobogima bwaye bwa kiralituko nigo Moses Asimba agotomanya ngobo simikibwa mawa anene ase chinka nigo bobwate obiya ao obiya wa mauga it makes the compound to look beautiful no munde kara go chako ba enticed koboro ago ngana ngana rabera no taide ko iranga that's one. Two, amoga no school to sometenga emete actually paka amoga no are included igago to oxygen once to carbon arato oxygen simigri nyumba umuntu oli ogutware kubake gusiye kana iyo galirie gasi amerere gasi once dire nyumba akonsembe oxygen iriga ekubakari igakole kwende obosemia bwaye Moses Asimba na bwobo stereotype rero mu bongonga ki ngante tensome ngega na some ngende ndi kubuna nyare kwa rutari geto ine gesikyo kiaya na rigeto chigasi chiro chinyinge chiko komanyana ngo kore gasi chokali kana ruri gasi chokali amoni bitabunde na achicha egasi na acha nanye kora tindi tari kori riri size compound buna meremo ende yonsi ebwate amakongu boigo obosimeki bwa maua nigo bwate amakongu ayo Moses Asimba agoetera chinga kichobokoreri bwaye asinde onse ke kuchaka pakke kusumbwe amawa nalo simeka hole ochonyo liumire kumbe singe njotara manyanga kiriko banachata na ande tori kukuma ande kuacha kwa ligora kwa manye mistake ri wakaleta bano kwali ara SMP rin dia taitendeka asale umugasore kyaro kuche kwa mfano kwali simeka so mugaso kwacha kwanya umugasore ori taria gatia mauga ayo Moses Asimba simbegete asenga yaye neliogeri elio likorwa amacha mange kegema ayago konya gosialera amaugande chingaki chomorakera Barusi Ulipatri taseni Kiandeze TV kurwase kenyorugia kamagwa igotoka megwodi ya Kyogore County ya Kisii eliterana Josephat Amisi Niya munu mulikido Josephat Amisi asorobochi rwa senchira yobo ikenontima tibuna mauganara yabanchani bako ena na ngakiri ya Valentine kosogo ikogora alianda koni wase chiro tali mangana
Gotigana ibono mwenchu muligereria ni gobono ebunge ya kaunti ya Nyamira litukolera weka bose senator riko nyara kwa regorio tumeki bwichi besa ane mona so mwaka bw'ikiribu na 20 ko mwaka bw'ikiribu bere na 20 neyemo kolengana no mutene na boy gobono mono gali bw'ebunge yo amona bwatani bande kuruwa ase bunge ya kaunti ya Nyamira bose bwe senate ni ko watebune kaunti ya Nyamira negende to kubekyo mirobere sene ko nyara kwa ne kibuna ngo kirani bana magendro na boni ko banyara ko kwana igoro ye chibesa chitatu megete chibesa chi milioni 20 nebere ejo chitatu megete aso mwako yen awatebune uchi asume chi asugati ubosyo ko chukutumeka aso mwako be budget of financial year wo mwaka bw'ikiribu na 20 ko mwaka bw'ikiribu na 2023 na boni go yababero bokongwa ane mono go chasa bwatani be county ya Nyamira ko eraso bwagare igoro yo botumekyo bwo wechibesa. I, Enoch Ogori Okero, do solemnly swear that the evidence that I shall give before this committee in respect of the matters before the committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. I, Daniel Oginda Orina, do solemnly swear that the evidence that I shall give before this committee in respect of the matters before the committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Number one, auditor. Failure to reconcile exchequer releases. Is this outstanding or addressed? Thank you, Chair. Number one is addressed. Key audit matters, other matter pending bills. This matter addressed or outstanding? It's outstanding. So you'll go ahead and read. Accounts payable, balance of 22,523,319, which were not settled during the year under review, but were carried forward to 2023 financial year. Had these bills been paid and charged to the accounts for 2021-2022 financial year, the statement of receipts and payments for the year under review would have been reflected as deficit of 22,653,044 instead of the deficit of 129,725, now shown and will affect the next year's budget, which they will have to be charged on. Thank you, Chair. The pending bills of Kenya shillings 22,523,319 were certificates and acquisition of assets raised towards the end of June 2022 and had not been processed for payment by the close of the financial year. The amounts have since been paid. The pending bills are unraised below. We have a table showing. Sorry? Na hasengana yogo taka komurusi abisi Dr. Ndemo imeye kaunti ya Kisii niko mosana tawe kaunti ya Kisii Richard Momemonyonga abereka okwane nganejo ane mona asogota yabune bunge ne bwente kumulekera sobe mena kobeka machikali atangete asa abobisa abe kaunti konyara gwa kusiko ane mono ase kerenga buna agototoro bwa matobu ya amo na bagavana niko bono kolengana no nyonga abereka gota yabuna andake niko bona machikara chikolirwa sobe imeri konyara kobeke bitango ko cyasa bagavana kwaneke bunankuru baleske yabo gochia ase abakoreri na bagabo bisa ase serikali cyo county aya ni gago chamaiga yande mukonyaro go utegetsere ko wako isiko kurwa ase serikali ye county ya Kisii yubo igoteneta mangana ya demonstration ase county yo nego chinga kechi kolengano nyonga bereka gotebuna nengane bwente koligerwa soboime na ba governor konyaro kobekerwa ebitango wanzire koligero linga ngike ko senate yatwara eshida buna bono nkwarora members of the county assembly bali bagete chukura na bali balenga yeito yagusi bali balenga against ogo impeach wa Dr. Ndemo twanzire kubura ninga ekeromo si acholirwe ekere cabinet yawe ya organize une ne governor egasi ya chisi governor koleta abana bwa abantu bakuru kwa technical advisors abana abantu bagwenete ko tevyo mu governor inkia wene to gukora ngakia ko gekora na nena kia wepanga so that ye serikali yaye kole bia oranyora lindi bune gavana baetanire ne CC okay we katobeke program eselitanga ni meeting ye gutwarwa public service board na bali bande balese public service board ekummanage amangana ye county baikaransa no musiyo yo goikalichi kolibo tali okobogoli omonto kwa matebia zakindora basogoja omongache galia omanya ko matenga tukatumwire assembly esengencho aba MCA kwa bakwanire bose bayirugento keke so that bantu bajigo itirichi kulitayo
so tutagete to changing a threshold yani ekerota gete kondusie kerona bona onye kinde senate orata ka kondusia nkie katibe gotebo wene to gokora dichi control wene to kubwatiwa ekere kwa ikire stage utagete korusio musisi inki owene to gokora. All right, ebintu mbiro twanzire kono disi ekero mugabana achire gakomukia chi director over transfer abande chi position batakwene tikogenda gukore gasi abande barenge chi office kera na gotikana yuno mwancho muligireria boncho lyo kurwa ase chiro ya nyantura goni gona bwate kibako egokoria eyengo bwate kana okoro chori babuli tukulia na gochora barai ase nsemeyo gati ya barai banyara go sawabisi bona barara ya seka kemia kedatere bosoni go bate beruna mbabwata na sobe me no omo msebo godi yukone kibunango kini barese chiro ya nyantura go. Leadership ego in power now. The leadership ego in power. We work closely now with MCA. Obisio MCA nere konge budget obisiane nganaki chief Durango ntuga tutaito kubeka ejo nyantura go ye market tutaito beko robago tutaito kubeka kende igobono leadership that is coming into power closely no MCA chitaye chimwateva no robago wetana bindo byonsiga iga ebigo ikerana omo MCA nero go budget. And the most importantly, that we emphasize on this, leadership you have to work closely now with ye county. Amalieta nenche ni gonkoro kwa John Masaranga magutu nindo mokaji onyantira go gaiga li tukolia rero ni gona beira no mogoko monene asengencho abantu baminto banyanja gonchora ekeroge keiga asengencho mbakorere gasi nindo muntu nyanje togokorere kene mono nande nigondagani aba baminto no nyembaria nabwa tobwaterane egere tonyare korosi nyantiro go yeitekine ntagete nyantiro ge kine mono ekere ndagende asengencho yokorangirwa nyetukorangune no mwemsie twagenda egere tokore gasi korwo egere tochiche torosie nyantiro ge yeito ebe yamono samarieta ngorokunda bisonio ko bayamongorora ndo mwalimu na ndo marisia kabere ninche nachorwa umunyakero we market ya nyantrogo ase chinga kichemia ketatere musio kwera nyasambia mono litangani asengenchi yobuyobo yakabere ngiranelie aba koli biasara banyantrogo residents sponsor banyantrogo for their support na kwirwa kwanchora ko umunyakero wechire yiga na bongo sabanyasankonye tubwaterane animbe nko bwatie bintu bire nyantrogo ibiende bitigereire inchera umubwekano abisi yali kwagachwa yomubwoda timin eye tikarere tenjera paka bono for a period of almost 10 years eye rete telimu amuri nene nando bosoko bonene ase market ya nyantro kabere chichonjiri charo setuga iga chire chi washrooms chitakeire kube kwa mache elinde chibe chigotumeka lakini to date nandange period ye miaka engamne inate komisicho echira gochire elio mwali onataka kubeka ndiringa nabongo sobanyasankonye abakorie biasara banyantro gabons pia babwate chituka bakomboete chituka nonye bali bamete magega nere buya bons pi na gotikana yono mwancho muligereria ni gobono abateneria ne mono omo SCC asereta Grace Losai kuruchinse mochiri cha kyombo na gobono no omo esa Paul Leso kubwaterana amuna bwatani bande kurwa sensemo yobugambe ni wanyarre kubolia abantu kurwa sensemo na wana bwateme bagane chinyombo choka gokya kone kuna ngobwati wara machikali atakeire maiga yobulingo ro kolekana sensemo yo kolengana na borobuni kubwati robunya byobo tindi mbagendera kurwa chinyombo choka gokya na guchisia kajere chirista bwatati amachiko sensemo yo aniga ikirana maiga yo kubekuro kweguta wo mokonyo mugambi wensema yakerera eyibano kutoka sensemo yo yakiumbwa se wodi ya yebinu na tokumanyigwano muri kito mirda momanye
nase omuyega bw'okubekerwa egutwa bw'omukonyi bw'omugambi ase ensemo ya sublocation ya Kirera emeye wadi ya Ibeno ase ensemo ya Keumbu county ya Kisii uyo omunyekanite buna Obed Ragira ase abarai abanyara ko bagwikirana negati yabo nomo assistant county commissioner Grace Lesoi nomo OCS Paul Leso kurwa ase division yo ya Keumbu. Nigo barule okubolya gukyase aboncherere b'ekinyomba kyekiba abo bagokora oboncherere butali oburongenda kwebisa kinga kikinyombe ekyo kigotalerwa nabo bisakurwa ase kyombekeri kyobuteneri bw'ebinyugwa besoke egere kinyombe ekyo kinyale koraterwa na kwaegwa ki license kingikeranu. Iko watu hapa wanakaa kama wanajificha. Afikiri hatujamaliza, tulikuja siku nyingine tukiwa tunatembea na watu wa kaunti bar inspection. Tulikuja tukaelezwa kuna bar inakwenda sijui hata anajificha. Sijui kuna ingine wapi wanajificha. Na wewe kama unataka kufanya biashara si ujitokeze ufanye genuine business. Si ati kuna mtu ambaye atakukataza wewe toke apply alafu inspection inafanyika. Si unafanya ile genuine kama hujapewa, sio mambo ya kuja kujificha. Nase omo assistant county commissioner Grace Lesoi ni garule okubolya gokyase abagambi banyale gokora egasi yabo bale no bwegenwa egereti benyora bagosalia egasi mu basokano. Mimi ninamwombea, I know you are sharp na utaweza kuinuka kutoka utafika chief na pia even the assistant county commissioner na kwenda juu. Kwa hivyo watu wa Kirera ningependa kusema mumsaidie kabisa, mumuombe. Maana ulisikia wakisema kazi hii iko na changamoto tena mingi. In fact hapa Kisii kuachishwa kazi kama chief ama assistant chief ni dakika. Huko kwetu hakunaga kazi. Hapa hivi kuachishwa ni dakika. Lakini ninamwombea. Na pia nyinyi mumuombe aweze kufanya hiyo kazi. Ase chinga kiechechyo nigo omukonyi bw'omugambi omuya Obed Ragira abolya abamenyi b'enseme yo banyale ko bakubwaterana ase ogosiria obosalia. Kitu ambacho nitasema be transparent, uwe mtoto, uwe mtu mkubwa, uwe nani, tajiri, maskini, nyinyi wote mnakaribishwa ili niweze kuwapea service yangu. Nitashukuru serikali, nishukuru Mungu, na nishukuru mzazi ambaye alipeleka shule akanipa makaratasi ambayo yaliweza kufanya nifaulu niweza kuwa assistant chief wenu. Kwa hivyo siku ya leo mkitoka hapa mniombee na mniombee. Mungu aweze kuwabariki. Kulipotelea Egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanye. Biyamuno mulikito mirire mumanya sorobo churwa senchira yobo ikirano gotigana yibono mwancho muligiria ni gobono omwana mumuraro kane gotigwa maige kere yombe binge biraka bya rokane konyara kumwegera omwana omunyaroka kolengane kyombe kirikia nya Range Joshua Foundation go batabiruna bagendere kumunyira bono omwana mumura oyibono rokane gotigwa maiga nigo bayakwana yakurase bunge ya kituja cheno theme ya county ya Kisii maiga yogo tarachi school unenchira mu cyo kuruwa bokonyo go cyasabana abanyaroka ne mono ibitamba bire byobo cheno bekini go kyerere go kikobwatera na muno mwana mumura una mwana onde bwensi ili banyare kobasira unatokumanyigwa no muri kito dipon asanya Obachenungati yemerobelio egosege tokomenyo kuya okwerenda okwegendereria kibogima asogosemeria matukankyo abanyaruka nigo bagenderete gosegetwa asokobere chiskuru amatukonsi chinga kibara matukabo imeye wodi ya sensi eyogotoka ebunge ya kitutu cha Cheno. Marieta nkoro kwa Thomas Siko Chole gotu atenenire gaiga asokoiraneria ngambo ya mono Joshua Nyarenji Foundation asowegeze skuru ya ito gaiga. And I take this opportunity to thank the End Period Stigma Initiative. Thank you so much for coming to our school. We really thank you. We normally say that when you educate a girl child, you educate the society. And indeed, we have seen this come true. So thank you. Tumefurahia sana kupata wageni wetu zaidi ya yote Mheshimiwa Joshua ambaye ameona ni vyema
kutusaidia watoto wasichana. Kiagire konya nabage kogera abana bagogeze skuru ne skuru yanya kabayo korabobe okoba bakoba none wiki ya mubatari gocha kera bakori bamagocha amatukabwa ngo igo mwana mumurani gabereka konengetwa na gutigwa maega asebono kuburwa kwarurwe banyare gusegetwa boigo eria matukankyo banyare koba no gosemeria kubugima obuya abana bamurana barabona batware ko basabiranga abarabu karamo gweta na baru barigererie ekiana baru na bakonyora ngate babugatie nonyene uniform wengiya nonyene amangana aria bakoro ngachi boxer njirima abana bagotara bosa toji kwanda pi twanyoro umwana akwebo rusi cyanga cyose pi abana bamura nabarabu nabo twabebire na serikali yabebire omaine esengenza abana bamura nando no isoko barigereri buna abana basonjeta abana baiseke maridadi gababwate bintebi baiseke barendira ubuya nabamura barigereri we ekyagero mukungu gakoiboro moise koiboro no mumura igorende barigereri we nonyana agapogisa. Wanafunzi wetu wavulana nao wanahitaji chakula na hata nguo zile ndogo za ndani ili nao wawe vizuri wakiwa shuleni. Watekana nogo konga kubugima sebinyoro ekyombe getari ya serikali gya Joshua Nyarenji Foundation insejo musayo bwatwa moyo bugwancha nigagenderete gusira chiamate chirikire no konyora wense nabali barabataka kene kyombe kiaraniri program yo konya bana baiseke for the last 1.5 years. Yarabone turase skuru nyabonye primary twacha konya abana baite bitamba bya buchere bitamba bya bero mu cyanda basabana bitu kinyaruka some of them they can't access kubinyakera uchumi gere mbe ya Kenya olere twacha iga twabale tele bitamba ibi kere program igere on twatetenge to konya gendereri to konya abana baitu bikinyaruka bale bogetutu na Kisii county kero to komone bitamba ibi tali yarbu ko gutumeka na bwato ndo mwabonere pogosomo nyo form 1 form 2 mubira tai access atai kunyara kumuri metana yo nigo baruo koboria ase serikali ne bali babwatwa moyo bugwancha kurigereria amaganio ya barokiwa eri banyare gokeania imibasukano ya makweli bona chicho abalimu bagosanga female and male ye talibia amanga buna bana mwali ri moinaria onya mwali ri ase echo ya gwetarie mtu atemete kubo sento temete kuboria waisani wengi lakini titoranyora abara babango abaturere ngambi yamana ginko ripoteria egetaseni kiao na mbenyamo kya Ndizi TV kurwase ward ya Sensi egotoke mijebunge ya Kitutu Chache North italia nenkoro kwa Dipon Asanya Biyamono mulikito Dipon Asanya sorobochu rwasenchera yoboikirano gotigana yo no mwancho mugelia ekyombe gyo kumulekera obokori na boigo serikali kiriche county niko bagandrete kubolia wananchi kwa maiso igoro yale gwikirani gwa kurwasenseme ya yechi county kwa na Douglas Ongeo manyekante bunali so soniga tebiruna bagandra kumulekera obokori na gote abuna nenche maranya gukina na gwikirania amagendro na boniga tebekere budget gandrete kumulekirwana muno yo mwaka bw'ikiribwe na 20 no ko mwaka bw'ikiribwe na 2025 ningana barabwati yasome kwa neki buna chinsemo cyonse ngonyoro kibasa senchire bwene tanabe no bokori ama namagendro ngoikirani gware ase county buna tokumanyigwa na Joba Maange serikali enene serikali chechi county nigo bagendrete kwaligania budget eywerabike gosomwa asama tuko alebosio budget ya rosiwe public participation ya korwa as a national government back korea public participation they count at the same time. Douglas Onkeo oyo kumulekera obokoleri bw'ekiserikali ky'eki county na boigo amangane okorosi w'eki budget nigabereka gusaba abarai kwenekinga nkorosi bare budget eywerabeke kwenekinga nkorobiere amagima y'abamenyi kurende taliase gukinya ekerengo ky'obugima yegenderete National Assembly baje wagira gikura cyera gusaba buno murai waza buno mujimbo ito West Mugrango Steve Mugaka financial period ere mbesana ebwatha a lot of taxes kile very punitive igonje nara goteba ki taxes gikabere introduced chinya asaba komochia omoswada we budget obekire anse ebunge enene uyurige tiko chikomenta ebango asegati ebinto asasa babarayiko yekolera amunchiryo techikoba igurube enene ase abamenyi
atwara gusaba abachumbe baria kigena bauje gwete financial bill ekorerwe amarekebisho chi taxes chinya chia nyare ko bakiko ba introduced nya kurusugoro ayebuno muchumbe etwa gotomete galia origereria masara y'abananchi ko gwete financial bill into baligerete abantu bari bauje waka yes ba abachumbe bari bauje wadana yes as financial bill kiriye uje wikeka kiye jukura bachumba bamba chorwa egekogera ekeragwa kire financial bill yes na ende bwate taxes chikumi so mwananchi mpaka abananchi basindu kuira abana school omunanchi akolega so ba taxed every uno woje wakire financial bill omanya 2027 ekeroje kuboli chikura abananchi mbaga kwa chikura Ime kaunti Nyamira nasaba ba MC okora emirimo yabo kubwachikana nerichiko asaba kakuba mochia asokorokana kuralira ensemelia ya serikali aba MCs takugurwa na the executive mwadika chiba chaba na inchi echiabekirwa se budget ya Nyamira yekujikosomwa very soon yanza kokolega ya January yanza kokolega July 1st kakeba tiga aba MCA ba stand firm ebesyo mwananchi tenyara ko bagusira tumaida ba MCA bange bagoliru umbali gokwana ebintu byabananchi byasirire Douglas Onkeo yumanyekanite bunalisosa nigaba kagosaba abamenyi be county Nyamira ko bamaiso na kwenekinga emeroberi elikire ase budget ngoikera nigwere kolengana nerichiko igobono n'abananchi naborobwo tutabeti amo na civil society stoje together to keep our government on toes kegera una ntuto teneine for good governance ekere budget yaro siwe etokunye bwad from approval yaba implemented tonye bwad mpaka tora ji project jikibekire asa budget documents chose bya koleru ebese ya mwanya nange teye gusira igonto betoko train aba nange ntunya kubwati budget in especially county government ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Bijamuno mulikite Job Manga soroboti rwa sentere yobo ikirano gotigana jibono mwancho muligerelia abanyakonda kurwa sarongo rwa Nyanza ne muno kurwa nsemeri ya Lake Region Block ani ko beso kiranya gukwanira nako mochi aba governors gotabwatiri chiko kurwa saba senators kunyina kubaka na kibaza cyabo ikibono kimanyikezo na pending bills ekibatara kano goikabona magaje gukirania mirobeli no bokorri bwabo gokia sechi county kolengana n'abanyakonda abuni ko batebirana gukirabone ga sorongo rwa Nyanza ni ko bakonyara kugania serikali ya county kibakane kibesa chitarinse ye bilioni yemo ekibabato yabuna Marakano wa wikabono kukona kurase county ya Kisiri tukulia lero ni wanyare kuboli serikali ya county kone kibunanko bwatu kabare chibese chiaba sogote yabuna banki baboni kwa rokano gotoro gumobokongo asogota kano chibese kurwa serikali ya county na kugani yaba governor kwango ya okubwatu ko chibese cyo yuma bataraso ase financial ya yo mwaka bochiriwe na 2024 ko mwaka bochiriwe na 2025. The Lake Region Block Contractor and Supplier Association hereby demands that county governors to 1. Publish and pay all the bills which have been verified and found to be eligible and amounts to 1 billion and below before end of the current financial year, that is 2023-2024. Number 2, governors to publish all the bills which has been verified and found to be ineligible in their respective counties. Number 3, governors to strictly pay the eligible bills approved by the controller of budgets without diverting the same to other commitments. And that the controller of budgets, that is the COB, to 1, ensure governors prepare and submit payment plans, prioritizing payment of pending bills as a first charge on the county revenue funds, that is CRF, failure to which the subsequent budget releases is declined. Tuacha unabantu bare klicho tuacha gotebania mangana ye pending bill amangana ye chibesa chiria abanyakonda bakorire batanya gwakanwa biyamona se senate yaito mwanchete mugaitia bande mugatebaiga oika 31st of June chibesa chinyaka bachigwakanwa na sabira bagabana baito bons baliyo yasimwabeta akana banyakonda egeremna senate yatebete ande mbiyamono sengencho amasabo y'abanyakonda abayiga igwe kanire bachandikire
igo twangotebia abantu baminto bari bari isiko musabere serikali yaito musabere aba contractor Lake Region yebwate 14 counties abaiga ne biongozi members bachagaiga igo tora abange mono lakini twamanya gocha abantu abake asenge icho chakotebia abande ngikiagendere na ngaito ikire na bari batakete go join our Lake Region abantu baminto mwanchere gosoa ase kiombekega moge join moge enderere na moko manyanga ichi county ili chikogendera uchoma peimate uchimigori uchibuzia abantu muchiche mutare contract on the points ore member na bogo eta ochorecheste a procedure na mogo to na gotigana yono moncho muregereni gobono mokonyo murewe Gachagua agenderete kuboria abamenyi korwa asorongwa notice na bwo nsema ya Mount Kenya chinse mushinde kone kubunango beka bale nsema mangana ngete siasa chinga kichi gabagendete kukikerania magendero Gachagua ni gate beruna siasa wakwa bono tebone tikokolekana kubwatekana bone chinga kichyokoria osyo kukirani chira kirabete bakubaliera bakenyi chinga kichi kampeni mwaka bwo 2022 kokona kurwase county ya Samburu magayo koletare ya ego cha sensemeyo ni gate buna siasa ye byama tebone tiko chakasenga kije genga kiyamagendero nakonyara wabuna mbagendere kubwatira na mono murai wense William Samuel Ruto elugerania magendere go chesa ba Kenya no naboni government rekote bana ko ngana buna nigo bagibwe chibese wente ko kolekana century bwenete ane mono asoko nyara go sirengana ya 1 vote 1 shilinga egenta tebekanya go ikirania obagibwe nibo a century nkrano go chiasa chinse mo chionse batari kwengelia semende onse kubwatekana buna nigenchirera nyara go konya chibesa kurwegwa chirengaine. Mimi nikitoa maoni kama naibu wa rais si ati nilazimisha. Mimi kama Rigathi Gachagua hata kama niko naibu wa rais niko na maoni. Senator ako na maoni. Governor ako na maoni. Kila mtu ako na maoni. Hakuna vita. Tutaketi chini tujadiliane. Wale wanasema 1 man 1 vote 1 shilling. Wanasema 1 man 1 vote 1 kilometer. Hii maoni yote ni nzuri. Na hakuna vita. Vile sisi wale tunasema namna hiyo. Sisi hatusemi ati pesa ipatiano area iko na watu wengi inyimo watu wengine. No. Sometimes people do not listen. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Wakati devolution ilikuja tulishangilia. Hata ingawa vile Lelegu anasema hiyo formula sahi tuko naye ni formula mbovu. Litasimama kusema ile 1 man 1 shilling 1 kilometer, kwa sababu ndio inasaidia watu wetu na ndio italeta maendeleo kwa nchi ambayo tuko sasa, ambayo maendeleo iko nyuma sana. Ongeza 1 kilometer hapo mbele. I just want to say as a country, Your Excellency, we should stop talking at each other. Let us talk together as a country. Whether you're for 1 man, 1 shilling, 1 kilometer, or 1 man, 1... Na chingo kio chiboigo omokonyo murewe nserigati Gachagua gukora kura sensemo nganyara kuboria abamenye kurwa sensemo ya Samburu nabagana bara ikura sensemo yekane kibono kwanda bare koraria murembe elibuna gwikirania amagendero nabone gate urune serikali ya Kenya kwanza ni murekere sensemo yuna we konyara gutingi oborendie kubatikana isegi cyabere cyo kolekana sensemo yo Gachagua ni gate biribuna amenye bensemo yumbarati gumagega a sensemo ya serikali na kuboria kubwatirana gwikirania miroberio yumuraibwense. Political differences are unnecessary after elections, because this is a time to serve, and all these people are our people, irrespective of which party you belong to. So hiyo milango ya kisiasa tungetaka tuweke kando, kwanza tusukume kazi. So we'll do that, and then we'll see what other support we can give, and I'll look for the MP to keti chini tuone na yeye anaweza fanya kiasi gani, na sisi kama national government we see what we can do so that we help this school to be dignified as the only national school in this great county of Samburu. And you girls, I want you to work hard. Are you going to work hard? Yes. Mambo ya FGM has no place in our society. Those are practices that are repugnant to morality and the new way of life. We don't want to hear those things here in Samburu County or anywhere else in the country. We want these girls to be taken care of so that they can be women of substance. Mkuwe kama hawa waheshimiwa. Si mungetaka kuwa kama hawa waheshimiwa? Mkuwe mawaziri, mkuwe mawakili, mkuwe madaktari. Our girls are good, they are sharp, they are hard working, they are focused.
We don't want them to be distracted by outdated cultural practices that are repugnant to morality and the modern way of life. Niseme, we are very happy with our county security team under the county commissioner for the good job they are doing in this county. Incidents of cattle rustling and banditry have been controlled to a reasonable level, and I want to urge our officers to continue to make sure ya kwamba watu ya Samburu wanapata amani kufanya kazi yao na wafanye mambo yao bila kusumbuliwa na wahalifu na wezi wa ng'ombe na wale wengine ambao wako na tabia. Na gotigana yibono mwancho mulikirani kubono mo governor we county ya Kiambu Kimani wa Mathange abereka gocha mu rubere bene aso gutumeka chisola asenseme yuko nyara ko ene kibunango ikirani robo koribwaje asenchire bwenete ukwana kurase county ya Kiambu ni gate biruno nabo tumeke bwe chisora nenchire mu yuko nyara ko twara chibesa ekibono chigwaka no hago chesenseme ya Kenya Power bunenchire mu yuko nyara go tumeka chibesa ekyo ase chinse muchinde imeye county ya Kiambu aso nyara go ikirani magendro ni gate biruno ambacho ko ene kibono chisola ekyare go tumeko chinse ilibona konyara kobeka nsemo butumeki bw'ikinguru cy'umuriro gosabona kurwase company ya Kenya Power asitukolera ni gate yabona kitaya kiri bwisano ne mochira chikobekwa se county ya Kiambu chinsemo asentire mu yokonyara komesia ase kose komesia county iyo ya Kiambu aso gutumeka sola na gate une nyagetari Johnson mbachikwane kibuna ngobeka bare chisola konyara gotugutera ro butumeki bw'ikinguru cy'umuriro kurwase company ya Kenya Power. When these bills increase, the power supplier targets sensitive institutions like hospitals, county offices to force payment. To avoid further increases in this recurrent expenditure, the Directorate of Utilities, as directed by myself, the Governor, will from now on install only solar street lights. We have taken a whole 3 months to first ensure that we test and ascertain that the quality, the sustainability, the durability of the lights that we are launching today is going to serve the people of Kiambu as we intend. Ninajua katika supplementary kuna pesa ambazo muliomba za kuinstall hii mataa. Your Excellency, mimi ninakuhakikishia pamoja na wabunge wetu na ekyombe yashofukoni gobono bate biri bago chikubwaterana amunite kali county kone kibanango kini baramangana renge tobo cheno chisemi amone binto binde IT count awe kiraboni ekyombe kini go kibwaterana county meronge 35 abwase bate biri nambagendere kubwaterana bunenchere mu yokonyara go kinia ebrengo ana wikirania magendero nigo banyare kuboli we gobyo binde biteri bya serikali we sokya so ikirania magendero go chiase abakenya. So today's big milestones, you know. Right now we are in 35 counties. We work with governors, county government and national government. And yeah, and we are just celebrating, you know. And for me it's all about the Kenyan story. As you know, most of the good NGOs and big NGOs, they come from where? From abroad, right? So for me, I look at Shofco, I'm like, wow. Something that was started by a Kenyan who was from the community in Kibera has become, as you know, Shofco, we were in... Na umugavana we county ya Machakos kwa vinyandeti ni kiasa okina gatebu nagendere kwa yastira serikali ya Kenya Kwanza unanchire mu yokana wekirania magendero as county ya Machakos kwa kwana sari tukorere ni gate birubuna kubwatakana no kobamo no murayibwense nenchire mu yabereke go kinyo bokori as county ya Machakos na mona sobo gachi bw'ichiro igaya kwa na hama ga yoko gore chira sensemera gote yabuna mbabege timiro bere kwa neki nachikuwa gachi chiro chinde sana isato imeje county ya Machakos na kubori abonchire kwa abato rero karikari ya gendere tokana kinango kinya roboncholo county yo ya Machakos. We have gotten 8 markets, and I want to assure us, working in collaboration with the national government, we are going to make more to get more markets. Na gotigana na yo basani ko baseme ko kane ko nanko bwatani bale kyandike komi se chikosi ya chiricho bundia se chi polytechnic o se TVET schools abunenchire mu yokonyara go twara umanyi se gase jamagoko okwana litokoli ya ragati ya bwatani ko raseme ni ko bate biri bunenchire muranyara go kinne na go konya basaya so kwenye remeremo ane mona so we sonania a chikosi cho bundia a chiskuru Chobundia. Kila constituency tuko na shule ya TVET yani ambao iko under national government. Pia kuna nyingi sana ambazo ziko under county governments. Lakini ukienda kwa hizo shule mingi unakuta ya kwamba hasina wanafunzi wa kutosha. Na tuko na vifaa mingi sana, tuko na equipment ambao ni ya hali ya juu na tungetaka vijana wajiunge ndio waweze kutumia hizo vifaa. And TVET we are recognizing people who have skills
So we are embracing RPL, so that is recognition of prior learning. The technicians out there do not have certification, and we are trying to tell them, come with the little knowledge you have. We are in collaboration with the stakeholders, that is KNQA and CDAC as an examination body. We bring you along, we test you up to which level we can start you off, and we recognize what you have as a skill. Ningependa kuwa-urge vijana wote wajitokeze ili waweze kupata ujuzi. Na ujuzi huo na gotigana na yuno mwencho muligereria ekyombe kirike kora obutukina boy gobono ge kuligeria mangana busade bo kono bo kurumi EACC igono bachakira obutuke boime irikanyara komurekera igoro ye company iri ya match ya Nairobi Water and Sewerage Company asego sebe karabune company ni go yabetege konderwo obuli mu bweserikali ye county ya Nairobi ibono era sensemeri ya karne ime ye county yo kolengana nekyombe giki EACC niko gyata biruno bole mu oponi go bobwenete koni gwa osego bana tukushiringi chi milioni chiminya kolengana noyo betega ko robole mu oponi ganyare ko boli serikali ye county ya Nairobi enyare kumwiraniria chi milioni se milioni emo nuguta sana iseto enyare ko bwato asama ko nyara ko bwato ko bole mu obo engano na bogo ikiraboni ko mu governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja aberega kurege tindo ko chia sabantu bande bonse bali bakonda ni boli mu serikali ye county ya Nairobi na otebuna mbaje ko imukirwa egetambo kirege tinda sabono EACC nigere chimbero ko korobutuki igoro ye chibesecho chiribu chimilioni nye. The parcel of land, which is currently estimated at about 400 million Kenya shillings, was reserved for sewage works and staff housing, and still being used for that purpose by the Nairobi City Water and Sewerage Company. And the Ethics and Anti-Corruption Commission has commenced investigation with the main purpose of, first of all, finding out how that property could have been allocated to private developers when it was actually not available for allocation to private individuals. Secondly, we also want to be enjoined in that suit in court so that we recover that property for the public. We want to put land grabbers on notice. Whether you took it in the 90s or in the 80s or in the 70s, the history and track record and process of allocation is very clear. It's very clear in the law. We will catch up with you. What belongs to the people of Nairobi shall remain for the people of Nairobi. There are those who think they have made it, they have made away with property. Wanchumo ligeribono kwikirabwo noka yakero musmali mangana majia century yobo ikirano biyamona soko nyarago chorogo tengera ndizi TV simargo yabona isato chebono butuko libono tobwatera nere anamono kurwa somuno aliya wimanyeryo Lydia Mosekera kire petro ne mukera aende buna chibi chamule wachnyoldra century yobo ikiro wanchumo ligeria togandira kubwati ngana nago chiko komanya buli tangane buna kati yabasayi go bajakire sabali yabo chi Nairobi eliyo kumuligia omuwaziri wekisemeze kiryo mbaki machogo abasabu niko bagote abune ngakyo chikambeni yakero macho wange kolige kero kyo governor mbate netamo nere kyandege 10 asabona bate birokon ko baumbia na tabaiti mirimo one go bakumuligia anyale ko baemirime kero bajakire sabali yabo go chi Nairobi ana turaje kubwati nako kumanali yarabe gakogendera buna bogokia buna bokire mtandao Facebook Ndizi TV News Digital semeli ya YouTube Ndizi TV tobasiko bagotobwati wetera se website yeito www.ndiztv.net ekombokiana gichane chayane eterana ngoro Vincent Onyancha.